هندك جون معجزة بونمونا قبال موسى عليه السلام. دما رب العالمين أمر موسى يكري عليه الصلاة والسلام بتشتا كيري بتشتا برانبر فرعوني عليه اللعنة بتشتا دعوة اكتوبرستية بكاتن كوبيشتي تناخدي رب العالمين شكر رب العالمين حتى موسى عليه السلام بتشتا دافتشا بتشتا دا فرعون فيت شبت فيت باريك ومازن فرعون بيتن يعني بو هندا معجزة ديار بكاتن رب العالمين شكر رب العالمين هندك معجزة دانا موسى عليه السلام دما تشتا برانبر فرعوني عليه اللعنة دا شبكتن دوان معجزة ديار بكتن دا رب العالمين سردست موسى عليه السلام شبكتن دوان معجزة ديار كتن معجزة قوبالي دما تشتا برانبر فرعوني شبكة قوبالي خوب هاوه دي بيتمورا كي زوري مازن اوهانيت هزوشيانا چه بشرا دانينا إلا او نبيت خود تعالى سردست پیغمبره كي شبكتن في معجزة بدته وبحس كرنا خود تعالى سرها بيتن كاچاون حس کردن رب العالمین کفت سروی چنده که گوپال موسی ببیتا ماریان اجدهاره که زور مزن وجاد ویره دا بوچی دا راستگویا وی پیغمبری دیار ببیتن دا بزانیتن اف خلکی هنه دا بزانن که راستیجی اوه پیغمبره یجدف خود تعالی هاتی هر واسا امسح کنی معجزه کادی حشتر صالح علیه السلام دما که هر خلکی وی باوری پینا اینای و گوتی با ما حشتره که شوی بری بینه داره و رب العالمین امر کرد که حشتر شوی بری سر دست صالح علیه السلام اف حشتره هاتا در شوی بری بوچی سعکره عقل ما قبیل ناکتن و عقل ما ناکیته به چنده کتشتا که حساب پیدا بیتن بس چه بو رب العالمین عز وجل حث کرد افشوله چه بیتن بوی پیغمبری دا راستگویی پیام وی پیغمبری دیار ببیتن بو او خلکی کو دعوه بود هتا کردن